kat barang mi kisngi ka jingilap election na kawe ka jaka na kisang sanyang partai baper kelas tang bancong shit. Ya kan election MDC kan salong hak ya art likid di council ke berna ka jala kata ki HEC ber ka GHEDC ki parti ke baper laki dai ki bedon na kaliang sensyar bat kemjuk ki bedon na kaliang persya kila perkrek bahaya kan ke election na ka ban lektor sakaling ka beri onyo trap ban pensingo thu iki paj ba sepang kanong rim ke jongki. Pada paj ba kila ap kemi lenti ya kan ke election la chisnem kamtam hadin bak election MP kepala dep kipat ba kila kami saya kan election MBC bukan wan. Kisang sany berthai kila bon kam Malaysia upat ba ban pan ke jing kersan. Berkesyong hakarai jong upat ba ikinu ki parti kin pa berkumju ya ki kertong. Ya kata karai kasyong ha upat ba yanu ki ibin. Kisang sany berthai ba per kila durut la ka jong ka kam Malaysia upat ba ban peskau tho ya kanong rim ku jong ki kam tam ban pan ke jing kersan ki kertong ku jong ki ka ban yada ya kari berkejat menriu berkumjuk ya kandau ka ciap jong kejat menriu nyau trap adang ni pai sakajeng penkrek jong kiseng san partai ba per hapo umroi constituency kertong ber kiseng san partai ke long kumne ka UDP ka la penkrek bha ba kan penyakun da ikong napisha marweng iban sa aireng na ka tiket jong kaseng UDP na po umroi constituency hakan ni election MDC banwan uba George bilang do MLA barim jong ke umroi constituency walaupun krek syait ban ya aireng hakan ke election embassy kum kortong shimet hakalama jong ke umroi democratic front uba George un aireng na upo umroi persya ya kiwei parti kertong ke bansa aireng hakan ke election embassy ke bansa long hak arpoi tarik rempang mentau snem kaseng kongres kala penkrek ban penyekun da uba MDCM uban sa aireng na katiket jong kaseng kongres na po umroi constituency persya ya kiwei pat ki kertong ki man kun persya na po umroi kumjuk ro kaseng VPP lapan krek ban penyekun da uba isnei hing uban sa aireng na katiket jong kaseng VPP na po umroi constituency hakan ki election MDC ke ban salong ha orampang kumjuk ro kaseng NPP ke babat ya lakam sensyar ka jala bat kumjuk ha district council kalapan krek ban penyekun biang da sitting MDC kata ada uba rangkan sai karbuki uba rangkan sai karbuki pun aireng na ke NPP na umroi constituency persya ya kiwei pergi kertong kuman cukadeu hangne ba ka election MP ka baladep ki seng sany partai ba per kilayo ya ki vote ki jongki na po umroi constituency kilong kumne ka NPP na po umroi kayo hak election MP nyu lai hajar nyu spa tam ka VP kayo kan riu hajar tam ka UDP kayo lai spa tam ka kongres kayo lai hajar tam bar kewe ki kertong adangi pej ya kini ka jingyo vote nyo i ba ka VP kayo bon tam kinang vote bat bon ki pej ba shroom shaneng bar ki seng seng partai ba per ki ong ba ka election MP bar ke MBC kaya per bha bak labang namar ki pej ba kin pej ki kertong o me ki parti bat ya kata ngi i karai ka jong ka jing start jong pej ba inu ki ibit ban pha Sajing derbar ki HEDC na po umroi constituency hagan ni election MDC ke mansawan hak arhoi tarik urempang mentau snam.